uyafutheka njengebhelundi umuntu ngoba ubona inyama eningi kanje la emqaleni ufutheke njengebhelundi ube mngako umqala yazi ukuthi umngako umqala mfethu ugcwala ubomvu yazi mfethu uyaphila mfethu uNkulunkulu mayesathanda but abaningi abasurvive Abraham so i-risk yokujova emqaleni bafethu iningi kakhulu sebeze baba nodokotela ngaphansi kwe-bridge eMaskandi wambona udokotela eyiphara baze bapromothiwe inkosi yami kuthiwa labo dokotela abajova naye wambona udokotela eyiphara udokotela athi mina sesibhedlela mina with-Abraham phethu wakhohlwa ukufundela with-Abraham i-docting with-Abraham phethu esamncane wawuzoba udokotela la eMaskandi udokotela wakhona uyiferanja wesikhothela udokotela with-Abraham mangcola lona ukuthi udokotela ngiyawushaya nomthambo Abraham ngiyawushaya umthambo uthi yakushweba umuntu la Abraham phethu sorry bafo I'm sorry ngaze ungibhemisa isonto lonke-ke ayiyona indlela akhokha ngayo lo dokotela onjani Abraham uhola ngey'pontshi yini lena leyo Abraham phethu bagoqene ngento engekho ngamanga Abraham phethu bathi bawodokotela bona ebanyanyisani with-Abraham phethu yenza Abraham phethu eyibunga babona Abraham phethu bahamba nangey'nyawo bethi bangcolile Abraham abaphumishe emasikandinge labana-ke with-Abraham isho impilo yale mnyanga abasayazi le bayitimtim ngayo labo dokotela laba mfethu sinodokotela sazi bahamba ngamajipu yabona lihlamba zodokotela lisayicole lapha eMaskandi bagoqile abafethu kodwa ziyabajova mfana yeso ngeke ngitshele ukuthi uma udokotela wazi ukujova nje wena kuphela yabona udokotela ayivasithi wayela ukuthi ufunda ukujova kuphela umthambo wena nje ufundela nje wena i-vein injecting vein on nothing else injecting vein hayi bo ngidlala kahle kusidakela basidakela ngempela mfethu awuzungayidokotela para Abraham phethu wana umona naleshandisi le 12 rand 50 akubizi Abraham into esiphi manje 25 rand yabona into phethu so ngoba 25 rand Abraham phethu ngithenga isikhiwo 25 rand siyashare half wa 25 rand emalini 12 rand 50 Abraham phethu ngashaya kamnandi ukuthi vele phela ngiyoshaya into fresh nje yaseflatini yabo lonto nje Abraham just ukwaziqeqa nje ujam nakwazi ukuthi ube grand Abraham ngoba lapha nje ukuthi umuntu unentombi yakhe Abraham okhohlwa-ke esikhotheni nami ngoba intombi yakho uzoyishiya manje eza phethu itshe ukuthi ushiya intombi Abraham ngiqhamuke mina nginemali eza Abraham phethu hayi iphara likwazi ukuthi cha iphara Abraham walikhombisa imali ngisho kuthiwa yini oyifunayo kulona lizoyenza so iphara aliyona intombi ungangibili ukuyigoqa nje phethu yabo dethiwa nje mina ngayitshetha kusokuhamba nentombi eyiphara yabo amantombazane amaphara bethu usikhotheni mona mfethu ayibo ngeke nje phethu Abraham ayikho lonto mina kunetheni ngiyaziyo Abraham yenza phethu liyatheni liyana phethu Abraham nami bethi bengisendebule ezo Abraham phethu ikhiyana nomunye umjida Abraham phethu omakhenika phethu yes okwesiyazi ukuthi mina bethi ngiyazi ukuthi khiyana nomunye umjida inhlezi ngibona ngihamba nabanye heyibo phethu Abraham phethu owazi ukuthi iphara malamba nenye iphara ngiyabona into Abraham phethu bayasamwe sekuyosendebulwane akuyili ukuthenga ukudla kwamadina kwamabanibani yabonke lonto le ndaba zamadina si-17 phethu mana mfethu phezela siyayithola asingeni le yasheli sisuke nje mwana mzosolve inkinga zethu sihlangana hlukana umashilo shuthi wena ngobulala nabafazi babantu ngale maskani uzofa umtshela lokho bazokugwaza hayi bakubona abafazi ngathi abafazi labantu laba phela khona amadoda mfethu ayinikele intombini zawo ngale ayiphantela ngesikhathi ephumile yophanta kufika wena-ke le ushoshoba manje uzogila imkhuba la uqinisile bafu yazi labi baphi laba ngazi bebe nazo intombi besakhula Abraham okhulu ishimane Abraham phethu ngisho sufike emgaqweni ubethe nobe ishimane emo Abraham phethu ngiyongitshela ukuthi Abraham phethu ungathatha iphara ufake inhlizweni lenza umakhwapheni Abraham phethu hayibo phethu Abraham iphara lentombazane Abraham phethu uzobe serious ngempilo mfethu uzogwaza abafethu nje Abraham ngokuthi nje Abraham bayalishela iphara lishelo Abraham phethu iphara Abraham umasizana Abraham phethu ni thatha nika sambe phela hayi ndaba yitole iningi professor phethu hayibo phethu Abraham phethu ngadlala amaphara la mfethu yabo mina
amaphara lawa brami engathi serious Yeah. ilawa asasanda ukufika la yabo ukuthi mhlawumbe usamusha usafresh ngithi yabona into bethu akatholi ngithi yabona mina mfethu bethu brami bethu ukusebenzeka kwala emgaqweni akathanda nomuntu la emgaqweni yabona into mhlawumbe sathanda dlala nomala emgaqweni mhlawumbe aba u3 nakhona omeshent abadayisa ama drugs hayi iphara yabona into yabona loyo hayi bafowami ngiyazama ke bafowami ukuthi ngimbize ngentombi yabona ngoba usukusana engqondo esilokishini usuke isaclean naye phela ngoba usanda ukusuka empilweni yokuhlala ekhaya ngiyabona into bethu so nje ukazama yonke indlela ukuthi ayibambe idiscipline yabona into leyo ngambiza ngentombi kodwa khamba ngesikhathi ukuhamba kuleke kufika kupakishile brampet izinqa zingangempelunde lo brampet asikhothi nam 2 weeks dlala brami imishini lapha na brami maskandi ziyagayana lezi zinto lezana professor manami ngishiya mina nebethona and abantu banisanda izinto kwet brampet ngishithe tshela brampet so inhliziyo yami ngayitshela ukuthi mina kusoze brampet ngaba nentombi bethe iphara mfethu ngoba yazi mina brami ngaba nentombi yomlungu eyiphara ngayitshela ukuthi mhlawumbe brampet yabo umuntu right lwana kwe brampet yena umuntu oright ngoba Bram ngisho bethi Bram ngimuzwa Bram yabonga ngemfeel ukuthi hayi usakhona yena yabona into akabhethi ngalo ndlela yabona lonto bethi kodwa Bram la ngabona khona Bram uthi umlungu uyinje Bram bethi wajike Bram wazolalela nomeshent wami bethi yebo bethi meshent wami lona ongidayiselayo bethi lo bethi Bram bethi ngimtshela ngicela ngigadele intombi yami bethi ngiyabuya ngisayophanti kanti uyayihalela intombi yami intombi yami ngoba iyazi-ke Bram ukuthi lo meshent wami bethi yona ivuma kanjani lo nto leyo hawu okuyena ophethe lento eniyifunayo manje yona nami into inkinga nami ngayisho lo ukuthi Nkosi yami umama naye phela walingeka mfethu isiphimo enkulu awubethi awuyindlondlo mfethu Bram mfethu wasekufika indlondlo mfethu Bram mfethu abaningazi bayo lento lena mina mfethu ngifika namancuzu yabo lonto mfethu ufike nesamba yebo Bram mfethu manje Bram ngeke ufanele sincuzu nesamba Bram uyazi ukuthi nasempilweni yangempela iyenzeka leyo nto hayi emaphareni ebantwini bangempela endlini uyasala umuntu ngokuthi akanalutho sekufika onemali iqiniso lelihlo futhi elimsolo lonto leyo Bram ngiyengizwe but mina lonto bengingayithatha serious ukuthi mhlambe esikhathini namhlanje abantu bazothandelana imali but lokho sengikukholiwe Bram ayikho ithekeni efuna ukuqoma umfana onganayo imoto manje amathekeni namhlanje awathanda ukunethwa amathekeni namhlanje awathanda Bram bethu ukuhamba Bram bethu emgaqweni awathandi Bram bethu kuhamba eteleni ukuthi itela Bram athi liyashisa yabona awathenga wazo phela imoto ziyavila lapha lezi zinto lezi Bram bethu zimile ngeqhuma nangobuhle Bram bethu siyazi Bram usaba bona siyilima sikhipha noma yini ukuze sikwazi sitholane nawe hayi Bram ufana bethu Bram bethu abafana bama Uber Bram baneyintombi kodwa abanayo imoto la Bram bethu bayadrive ukuthi badrive abantu yabo kodwa baningi banamathekeni ababani bethu ngokuthini badidisile ngeimoto yayikho Bram into ngiyithola monemali monemoto Bram bethu ayikho into ngiyithola ngoba amantombazana nawo athanda wena athanda imoto yakho Bram uzoshayisa kusasa uzobona ukuthi ukugabha wonke amantombazana athi uthandana nawo masuzowache kuhamba ngeenyawo baby ngicela ungicheke ngicela uze la ngasegarage hayi baby ngicela upake lana abantu ngasisi life baby imoto ishayisile hayi bo ngeke ngikwazi mina ukuphuma ngeenyawo mina ngangene egarage yabona ngiyabona ukuthi umhlaba ujikele ngempela ke umhlaba ujikele obaqwe afana ngikutshela professor so lithiwa nje emhlabeni wethu Bram ufuna ukuphila soft life kumele ube nemali Bram wethu ufuna ukuthola icherry Bram wethu ezokuthanda ngoba kuthi noma icherry Bram wethu mayibona unemali iyakuthanda uyabona ukuthi uma ukuthi Bram wethu iyaflopa izolahlekela yikho konke lokho amathena ahlupeka Bram namathena ahlupeka yilawa babayo ke Bram wethu Bram ile queen ile queen Bram lezi ehlupheka ngempela iphuma emjondolo Bram uthi umuntu ubabani ushangisho Bram wethu amakhavela Bram wethu nama Steve Madden yeza Bram wethu kodwa iphuma emjondolo wenza sure mewathola ubhuti weMercedes Formatic akamdedeli yeza mwana mfethu and ayibhayisi yeke imshaya ngobheka mina ngedwa ngoba Bram wethu izomluza ngoba iyazi Bram umuthi with an accent yabona Bram wethu imshaya strategy
yabona lonto asekwaba khona-ke bram over mina umzimba oshisayo izinto ey'fakwayo phansi kolimo bram mfethu ubaba ama efika kushise mfethu ushise ufudumale ubile bram mfethu yezwa mfethu fisa ngathi mama zahle ziseduze kwakho so amathekeni bram ayasebenza ngaleyo ndlela-ke ayazi bra we love sex bro yes sex addicts yonke le information uyithatha pho ubuhlala emgaqweni uhlezi ubhizi uphantela ukuyobhema yazi bram mfethu yabona uma ngihlala emgaqweni professor wethu kungisizile bram uma ngifunda into eningi kakhulu bram mfethu yabona bram mfethu kunomunye umama wethu bram mfethu yabona kwishow kumele ngithi ngifuna ushuga mama nje bram mfethu onemali engithi yabona bram mfethu ukwazi ukunginakekela mfethu yabo so into endithi bram ukuthi ngithi experience into kanje bram yabo yazi la kwishow bram ngakhuluma bram ukuthi ngidinga nje bethi noma bethi umama bethi ozokwazi usangigeza bethi angikline ngithi yabona nto bram angifake endlini ngithi yabona nto bethi angenza umuntu bethi yabona nto bethi bram bethi bram bethi kanti kunomama bram bethi oyibhekile ngami bethi bram ngoba ngilibokuza la kwama interview bram hayi ngayithola-ke inamba yakhe bethi bram ngitshela umama wonke ngamfonela kanye yezwa hayibo wasengathi umama wonke uyahlanya ekhanda ngaze uma sebona i-celebrate ngibona ini mama Mnqobo wena lona mama baba ngikuthanda Nkosi yami ngithi mina nami ngiyakuthanda mama ubani igama lakho angitshela yonke into angitshela yonke into hayibo mama ngifuna sihlangane kephi eThekwini nini manje ngithi hayibo mama kwethu ngisendela bram bethu iy'thombe bram bethu zinantunjana mfethu uyabona onto bram funa sibe sobabili hayibo mfethu bram bethu umama omdala lapho yeza professor bethu bram bethu wangisendela bram bethu iy'thombe bram bethu zomzimba wakhe bram naked yonke leyo nto leyo ngasho uthi lo mama lo mfethu inkinga yomuntu lo mama hey bo mfethu bram bethu uyangibuza ukuthi nginoba manje la ngikhona ngamtshela ngingedwa ngithi yabona nto uzingicela hambe etoilet ngithi yabona nto ungene WhatsApp yeza but shaya ivideo wethu mana mfethu ngithi yabona lo bethu bram bethu enqunu mfethu yeza mfethu ngisho ukuthi awe ma mfethu izilincane mfethu awe ma Nkosi yami mfethu ngimncane kanje mfethu manje tesixabanisayo lo mama lona bram bethu akanamali yeza bram ngamtshela ukuthi okay ngifuna sihlangane eThekwini ngicela 200 ke mfethu khona ngizokwazi ukuthi nami ngikwazi ukuthi ngikhokhela ukugeza lapha yani ecathedral ngikwazi ukuthenga nazo izinto zami second hand wathi okay ngizokufakela imali encane okay ngathi lapha isikhathi esincane ngiyeza igama lokuthi ngizokufakela phinde ngafona futhi yena bram mhlawumbe after 10 seconds yena wathi phela faka phela le mali le wathi phela konke engisayilindile yazi bram chesa xabanisa ile nto professor namhlanje singasazani naye ngoba bram angiselwe umfonela mase ngamfona ayike into engikhuluma ngayo awusenda phela imali phela siswami wangizwa ngasho kahle kwishow ngathi ngidinga umuntu onemali oright empilweni ozongigeza ngikwazi ukuthi ngibe umuntu ongcono ngeke ngazi ukuhluphekisa siswami lapho mina ngizothi ngayibo ngizosafarisha lapho mina ngifuna umuntu ozodlanyana izambane likapondo siswami wethu ngathi umuntu ufaka u200 200 imali engekho ngathi faka phela ngibone phela ukuthi imali engekho u200 hayi bram yadonsa bram ngathi ukuthini siswami ungaphinde ungifonele enze bona ngoba manje lento yakho siswami wethu umoshela isikhathi batshele phela wathi Thulomba uyithathephi ungayithatha phezu indoda enkulu bram yanje nje bram bayahlupha mfowethu manje bahlupha besuka befone bebaningi mfowethu abantu ba desperate lapha ngaphandle bafuna amadoda yangidida mina lento le bram bethu abantu besilisa sikhothi nami abasekho yeza kunoma mosanungitshela ukuthi yazi baba yazi amasoka asabhema ama drugs sebasala ibotho okukhombisa ukuthi bashisa abanyeni babo bayibotho ngiyacabanga kwethu bathina amasoka sisabhema ama drugs kwasala ibotho yes shitha abanyeni babo laba bayibotho bram shithi thina samasoka yeza kwethu lapho ngiyasho inhliziyo ukuthi bethu buka nje mama bahle kanjani bethu nona ilabantu abakhulile bram mina ngitshela ngisho ke bram bethu ukuthi guys onenkinga bafethu ngithi yabona odinga umuntu guys ozomthanda amnakekele amnike noma yini ayifunayo bethu mona bethu but hayi imali ngithi yabona lo bethu bram bethu ngikhona mina ngisingile ozongigeza bethu ozongigeza bethu angikhiphe emgaqweni bethu guys I'm a very educated person like ayikho into engakwazi ukuyenza and I'm so romantic
and nginothando olukhulu kakhulu ngalendlela esimangaliso ngiyayithanda idufuza nabantu abayilenda kuyafana nje kumina Nkosi yami as long as uzokwazi uku-afforda ngoba I'm a smoker phela into kumele niyazi guysini but anything you want uzonika yona maningidinga tshela noprofessor angibhekaza ngithole you're gonna get me hayi bophethu available ngeke phela bethi ngahlupheka emhlabeni kwaze ibukuze kube nini kwethu hayibo ngeke ngishiye inyawo brama ngazi ukwenzani ngeke ngihlale nje ngaphansi mfethu hayibo mfethu ngeke ngihlale ngaphansi ngiyazi to baby bambe yabo baby mfethu yayabona into brama mfethu uyangispoila mfethu hayibona into mfethu wena ubhema malini ngosuku sibona ukuthi yena calculate mhlambe na umuntu eyicalculate ophethe imali ukuthi angaka-afforda yini mfethu uyabona professor okay asithi mhlambe makuyi-weekend yenze ngoma weekend kusuke kubhizi yabona into brama mfethu Abraham 300 to 400 ngiyababhema iweekend umgqibelo nesonto noma umgqibelo kuphela no ngisho nje Abraham ngalehlanu yenze bona Abraham wethu ngiyabhema mhlawumbe 400 umgqibelo yabo ngubhema mhlawumbe 300 700 mhlawumbe nakhona futhi kuyenzeka ngoba sometimes ngibe nenhlanhla ukuthi ngithi ngicela imali hayibo yena mngane ngiphi 1 rand phathi ke-bridge ima ngibuya bethi Brampethu hawu uhlala umunye umngane abangithi Ruji ngenza bona into Brampethu so nje Brampethu angisabi nathi isikhathi Brampethu eside bringisa emphantweni isikhathi esiba special so Brampethu ngiyenzayo mina nibeningi kakhulu ngokuthi Brampethu ngithola imali ngesikhathi esincane Brampethu ngisuke sengifikile bethu emphantweni manje ukhona umama ozomela lento phansi kwe-bridge Moto uyangithanda bethu yabo and futhi mayefuna ukusendebula ngendlela e-right bethu mina mfethu yena akenze into esikhulumayo nje kuphela mfethu kodwa ugcina usuku bethu wonke umuntu emele abe-happy mfethu akumele bethu ngithathe ngisuse bethu emgaqweni ngisusele uzongijaja uyazi ukuthi ngiyiphara okay if ufuna ngiyeka ama-drugs wena uzongisiza ukuthi ngiyeka ama-drugs uma ufuna ukuqhubekela ngempilo ngithi yabo kodwa bethu ngincane unga-expect uzoshada mina nawe because ngiyingane engithi yabo nto bethu mana mfethu yeah just ukuzokujabulisa just ukujabulisa bethu satisfy ngayo yonke indlela futhi satisfy ngayo yabo lonto because bethu anything bethu nami ufisa ukuthi mhlawumbe ngisatisfy ngayo bethu ngizokwenza noma yini mamazi ngiyowasha nawe ngihizitsha nawe bethu nami bethu yabona yayibona bethu ngiqobise ngishwanyanyise bethu yayibona lonto bethu akutshela kodwa into engayifuni ukuthi ungilawuleke ukuthi enza ngathi umngane wami lana usuyangitshela ngeke ngingahlula umama ngizotshela wena mina yabona uthi hayi akwenzi lokho waphuma ngasikhathi sokuthi phela ngiyona phela ingane encane mina bethu ufuna umuntu ozongi-understand yabona nami ngim-understand bethu hayi umuntu ozoba uma wami vele uzobe ekhulile ngangoma wami but angenze ngathi uma yabona ngoba lento izongibasela leyo nto leyo bethu mase ngiyamvanqaza vanqa hambe neplasma yonke esikuthini khona uyoyisola uyakothi manje usungcolisa i-marketing yakho manje ukhona ongathatha umuntu ozokwenza njalo ekugcineni uma uthi ngiphula inhliziyo uma ucasukile professor ayikho into engekuyenza wenza noma yini ngoba nakufuna na upay revenge because bethu igcina usuku uma wazi ukuthi umuntu uyakuthanda bethu asikudingi ukuthi umphule inhliziyo nawe ngoba uyazi vele ukuthi uyakuthanda but umuntu owaziyo vele ukuthi udlala ngawo nawe then ubonza ukuthini nami uthi ngidlale ngaye ngoba vele bethu nawe udlala ngami yabona professor wethi empilweni yami mina sengibe intini eyiningi Bram bethu yazi Bram been through a lot yo Bram yazi masingitshela professor mina sengike ama-rehab awu-5 eyokuqala St Joseph Bram bethu esibili Healing Hills Bram bethu esithathu iJulo Bram bethu S4 iMeya Bank S5 iCato Ridge Jerusalem yabo umuntu ohlule eJerusalem umuntu osuke edinga ukuthi unina noma uyise amfake kwi-insurance alinde usuku lakhe lokufa umuntu ohlule lowo Bram angazi nami lapha ngaphunywa kanjani Bram bethu hayi yabo makuthi uphunywa kwabemphetho uyasebenza ngempela hayi Bram ngawophunywa kwabemphetho Bram angazi kwenzakalani lapha professor la ndawo indlela enamandla ngayo mfethu yabo mfethu akekho umuntu laphana bethi Bram bethu ofike aye khona ajike abuye hayi ngiyabonga mfowethu yabonga uma ukhuluma njalo ngiyabonga uqala ngiyacabanga kwami nomuntu oqala cause yazi ngithi yabona ngithi ukukhumbula kahle kwakuyisonto yabo lonto senkonzweni shuthi like ngangihlezi like mangithandazela professor yabo mina umuntu bethu bengayazi indaba zokushumayela but laphana bethu ngafunda bethu Bram bethu ukushumayela
ngishuma ebo bengimise phambi kwabantu mfethu bra mfethu ngiphoqutha amahloni melaphele mfethu ngishumayele mfethu ngishumayele ivangeli into engayijwayele with professor mfethu bra mfethu ngithandazele mfethu bra mfethu yazi ngiyovuka ngikhathele bra ngitshela ukuthi mfethu bra mfethu ade mfethu bra mfethu ngihayiza lana bra mfethu ngithi mfethu bra mfethu ngazi sizodestroy impilo yami kunabantu abakhulumayo kumina izinto enga-understand ngiphatha namakhanda mfethu yabona mengathandazela hlezi mfethu bra mfethu ngiyaphaphama sekubeka indishi la ade ngibuyisa yabona into mfethu angiyazi yonke loo nto leyo so loo nto leyo like yaqala mfethu kungithuse yaqala ngishayisana ngovalo yazi ngisuku wathi kuyisonto and laphayana ngingabona ukuthi into engenza ukuthi bra ngilimale ukuba ngedwa mangingedwa ngicabanga kakhulu usathane wayengi-attack-a kalula mangingedwa kanti manginabantu mase sengicabanga babekwazi ukungibona ukuthi umnqobi seyacabanga usekude manje usejulile so singamvumeli mase bayangixoxisa bra mfethu ngathuka bra mfethu sengiyonyuka intaba yathi ngathi bra mfethu mangiphuma egate ngathi ngiyandiza ngoba ngibashiya bra mfethu esontweni ngale ayekho umuntu wayekhona ayekho umuntu wayebona ngoba ngaphuma eze umuntu olanda iBhayibheli ngaqinto zami zonke ngaphuma yazi bra mfethu ngitshela ukuthi ngabona bethi bra mfethu yabona indlela ekwenza ngayo ngathi ngangindiza nje bra mfethu yonke le ndlela le yabona ngikaze ngeke undiza sengifike entabeni ngathi ngiyaphenduka mfethu nangu umfundisi nogogo yazi mfethu inhliziyo yangenza ithi xhifi mangicabanga ngibuyela khona and futhi ugogo benabamfundisi bangitshela benabamfundisi ukuthi abona akekho umntwana ohamba la engekho right baningi abantu aphuma eJerusalem mfethu bra mfethu abasindisiwe bra abaqondile bashadile bayasebenza eBraham le ndawo inamandla ayikho indawo inamandla kudlula le ndawo ungaza nama private rehab akho uze nani yonke nonsense abadili ndaba memethadon eBraham mfethu umkhuleko kuphela bra mfethu bafo angifuni qambamanga bra ngana mangenza ngomagic kodwa arosto butane bra mfethu angazi ukuthi ungakushaya arosto mongena lela gcekele leyana mfethu yabona ngoba ni bra sikhuluma lana ngomfundisi obeyiphila naye lempilo le yabo phela labo umfundisi naye befundisi maphumulo kuzimalanga beyiphila lempilo le mfethu bra mfethu yabo and into akhuluma ngayo mfethu bra beyisiboshwa la muntu la nomuntu wagwetshwa as a bra mfethu before wathi wasindiswa ejele yes so into akhuluma ngayo into ayaziyo bra engaphakathi kuyena ayazi into ayizwa ngabantu so bra mfethu kumnandi bra mfethu ukuthi uyendaweni bra mfethu la obonayo khona ukuthi kuphila iqiniso bafo ungabona mhlawumbe abantu bayisidini ayibukeli iTV yenza mfethu bra mfethu ngoba ufunda imkhuba kwiTV awumuntu esifazane umuntu esifazane bra mfethu owenza ukuthi unomhalela lesisona yenza bra mfethu indaba zokugqoka amanika ukutebhisa kuba nefoni yonke lonto leyo mfethu bra mfethu awuyenzi kunesikhathi lana ogcine uyenza khona yenza mfethu bra mfethu nalowo muntu so fit enough yebo mfethu nakhona bra awuphumi khona yabona into mfethu until uzibe fit enough ngokomoya nangokwenyama ukuthi bra mfethu ebhisha kiwa ke lapha na bakutshela nje indaba yebhisha ukuthi ibhishi mawu khonza lapha ungabolihamba because ibhishi lama demon fica usibeqwa amabikini lapha bra benqunu because namfethu bra ngiyakutshela uphu phansi yebo bra mfethu so the time kumele ungazi uye lapha bra mfethu ebhishi so bra lapho mfethu fundisa yazi mina ngafunda ngisho elinye verse elithini Hosea 6 verse 4 lithi abantu bami bayabhubha nxa kuswela ulwazi ngoba thina sinqabile ulwazi nathi uNkulunkulu uyosinqaba ngoba thina simphile nathi uyosiphika and uyoyekelela ngane zethu zidayise ngemzimba yazi lelo lizwi lelo hlezi liduma bese enhlizweni yami ukuthi mina ngamphika uNkulunkulu mfethu yazi sebenginikile ulwazi yes ngoba masimnqaba uNkulunkulu nathi uyosinqaba ngoba thina simphile nathi uyosiphika shuthi mina ngoba ngimnqabile uNkulunkulu nami senginqabile yes ngoba ngimphikile mina naye sengiphikile ngoba mfethu Abraham kwase like yo asikusele kangaka impela yami ukuthi ishintshe mfethu bese ngigqoka ijini mina professor bese ngigqoka isuit mina professor mfethu ngithi mangihamba professor ngithi ukuthi ngigentleman
yezwa professor mfethu laphana ke bra mfethu yabona Nkosi like uNkulunkulu kuyasebenza khona yabona abenzi ngentando yabo yabo uNkulunkulu mayingenelelile ngithi yabona ukuthi athi no umnqobi mina athi lo mfazi lo yani yezwa mfethu indlela aba-spiritual ngayo labantu lama bra mfethu even if kune message like kumele mhlambe ushade ngithi yabona uNkulunkulu like ukufunela umfazi yabona uNkulunkulu sorry about that indlela aba-spiritual ngayo professor mfethu yazi kunomoya ongcwele ozongenelela bra mfethu enkonzweni masisenkonzweni yezo obedane uthi umnqobi kumele athole umfazi manje kubo yena umoya ongcwele futhi okukhethelayo umfazi yes siyaxolisa ngokuphazamiseka sekube khona since sazi ukuthi we are using an open space a co-working space so buye kube nokushayisana okukhona sigcine lapho khona sithinta indaba enkulu yikho kuphazamiseka kangaka woza ke mnqobi but njengoba ngisho Bram ukuthi but the way labantu abanomoya ongcwele ngakhona bethu kuzibona izinto yabo bafuna bethu sebenza spiritually yazi bafuna ngingenela umoya ongcwele ekufunela like unkosikazi ama sekubona kufanele uba nonkosikazi manje ukuthi uwangenelele enkonzweni sihlangene sonke Bram akhulume yezwa asho ukuthi umnqobi Khumalo kumele athathe umfazi nangu umfazi kuyena omfanele ngeke ukuphikisana nalokho bafowami bethu kumele uhambiselane nakho ngoba Bram imiyalelo yokuthumela uNkulunkulu yanginike umfazi Bram bethu ongakufanele yabona bafowami bethu ngaflopa mfethu yazi mabefika ngisho la babe nokufika la yabo like bezokhonza lana la ngaseMaskandi yazi mabefikile Bram bethu mase besiphakela ngishawa amahloni mase ngibabona bonke bethu usula babumfundisi ugogo ngangambona shothi wayesela ngale Jerusalem ugogo ngangibona babumfundisi abantu enganginabo ke yabosisi bakhona incikazi nenciko yabona bethi hayibo umnqobi mfethu so abanje mfethu waso right kanje umnqobi mfethu bafuka sekusele kancane mfethu kuwena mfethu and kuwena Bram mfethu kuningi prakasamele kulungiswe mfethu yabo kuningi okuhluphayo mfethu empilweni yakho mfethu barona lokho akwazi yabona nje that's why Bram mfethu bonke lokho zingalungi and bangitshela kanje bathi mnqobi if waphuma la eJerusalem ngaphandle kwemvumo yethu yabona into mfethu if thina yabona sikakhululanga yabona into bethu ayikho into zokulungela hayi ngoba siqalekisa yabo kuzokwenzeka automatically because masusula ekhaya bethu usuka mphela ndaba ukhiswa ngisho ishumu akufanele ngisho ishumu lama wakho lapha ngisho ishumu lababa wakho but the only thing they need is food sabantu kumele sidle phela but ngeke ulethe ama cornflakes ngoba Bram sidla ukudla kwami sikudla sonke they teach you how to share they teach you how to love each other impilo mina ukuthi ngivuke ekseni mina ngo5 ngibeka amanzi emlilweni yonke le nto le lapho ufundisa kube indoda mfethu kube insizwa Bram mfethu indaba impilo sethekwini Bram mfethu indaba ye-TV sisetshenzwa yonke le nto leyo njalo ngo4 ekseni sathandaza yes 4 12 6 12 ebusuku phila ngomthandazo Bram mfethu alukho usuku engathandazwa ngalo asikho isikhathi yazi bethi isikhathi esincane esihlalayo mfethu Bram mfethu sincane kodwa esisithandazayo sikhulu kunesikhathi esihlalayo indlela endaweni namandla ngayo so ngizocela nokuxolisa ngalokho engakwenza ngokuthi yabo ngiphume like ngaphandle kwemvumo like bengifisa ukuthi yabo mangakwazi ukungivumela yabo ngikwazi ukuthi mhlawumbe ukuthi ngibuyele khona eJerusalem because iyona ndawo mina engabona ukuthi iyona ndawo engakwazi ukungisiza ngoba iyona ndawo enamandla ukuthi iveze lezi zinto lezi engaphakathi kumina ezinamandla ezingakwazi ukuthi ziveze unomba baningi abafundisi bengithandazela mfethu baningi abafundisi bengithandazela Bram mfethu bengithandazele bezamisho nokungiphusha Bram mfethu ngenzekile ukuthi kodwa le ndoda la bezama ukukheqa Bram mfethu ngisho naba labantu laba then ngiqine ngamasibomuke nami ngithi angiyindawo banami manje mina ngithi angiyindawo yabona into ngidlale labantu lapho kodwa Bram le ndoda lana bethu Bram isanje sibeka kanye ukuthi kwenzakaleni after 4 hours or 3 hours Bram sobe ngigijimisa wekati la Bram ngingayikhola yonke le nto leyo mfethu amafoni avumelekile ke mfethu ngicabanga mhlawumbe bengasithangisha ivideo
but abathanda ukuthi ama-video cause basuke babalekela ukuphoxa umuntu bafo ushawa isithombe ufika bram uye-riot uye-wrong turn yezwa bram mfethu mase ushawa isithombe bram usuhlale 1 week yezwa mfethu bram mfethu ukubuka umehluko omkhulu omngaka bram ngesonto elilodwa usukuhlalile so bafethu ngicela nababukeli nabalandeli bakule show lena abanezingane zamaphara ibhema ama-drugs cela guys ngixhumane no-professor guys mawuthi ney'ngane eney'nkinga eziseyixakile emakhaya zikwazi ukuthi guys ziye-Jerusalem iJerusalem guys that's why kuthiwa iJerusalem ngoba ikhaya elingcwele hayi inamandla iJerusalem kakhulu mfethu yazi ngeke ngasuggest ukuthi ngicela abantu abazofika nami bakhokhe cause mina ngiyabona ukuthi bastrugglisha when it comes to food zonke lezi kakhulu bathi uNkulunkulu akavumi bayastrugglisha mfethu bayastrugglisha bram and futhi bram nathi gcine sesilamba ngokuthini angazi ndaba bengafuna ukukhokhisa abantu mfethu mina ngibatshela ke mina ukuthi hayibo mama mfethu nisiza kakhulu ngabe ngiyabakhokhisa uma bethi bakhipha 87,000 ema-rehab abelungu angasebenzi yena bram mfethu athi angasisizi ngalutho sibuye sihlalo 3 months bam kodwa amandla amangaka esiwathola la ekhaya asenza ukuthi singaphinde sibuyele emuva umuzi wakhe ethi ukusacrifice umuzi wakhe la gogo la ngenxa yethu abantu abaphila kulomhlaba isiyasuka kwagogo isikwamaphumulo umuzi umfundisi usemzini wakhe ngithi yabona ngeke okhombisa ukuthi sebe nendawo nje enkulu impela yokuhlala kulalwa kunamakamera yonke into ngithi yabona ngeke Bram mfethu okhombisa ukuthi lento Bram mfethu ila enhlizweni kubona mfethu and mfethu yabona professor nengifisa mfethu ukuthi mfethu kube khona something isponsor mfethu Bram mfethu abazosithola and kube khona imali yabona umuntu mayifuna khona ayikhiphayo ngoba manje labantu labana abasebenzi yabo bayakholwa ngiyabona babafundisi yabo and enkonzweni yabo awunikeli ngisho ukunikela ngiyabona ngoba phela kusuke kuyithina sikhonza khona thina imali avumelekile ukuyiphatha so sithatha imali yokunikela abanendaba nemali kuze kube uma wakho mawuthi unenhliziyo noma unengqondo ahambe nje ayobonga but kwayikona lokho ku wrong ingcono mfethu uma uthi ulethe ingane yakho bethi mwana mushiye ukudla ushiye imali yonke into because manje bayasafarisha laba bantu labana kodwa umsebenzi umuhle mfowethu kakhulu professor mfowethu angeke ngiqambe nje bethi amanga ngalapho mfowethu bafama mfowethu akukho bafama ngisho nokukodwa bakubhedayo mfowethu akukho nokukodwa mfowethu na asithembe ukuthi ngelinye ilanga izinto ziyohamba zize zenzeke ngendlela esifisa ngayo ngoba sibaningi sifisa ukuthi iJerusalem engathi ngaxhaswa kakhulu uhulumeni mfowethu ngathi nje ngaba nesamba esiya khona inyanga nenyanga cause laphana akukali ukuthi uhlala izinsuku ezingaki uhlala uzube right kube neshow ukuthi right akubu wena oba neshow uba yibona labantu laba Bram mfethu ukuyibona abanomoya ongcwele mfethu Bram mfethu abasindisiwe abakholwayo abawazi ukubona ngokomoya ukuthi usu right ngoba wena uzothi right ngoba kusuhlale 3 months uyibona ukuthi usu right kanti Bram wakabi right uzothi uphuma nje Bram mfethu ubone izinqubo nokuhale Bram ngokuhalela isinqa semuntu osifazane yena Bram lapho usunesono lapho so nje Bram mfethu lapha so manje attract usathana unazo indlela zokubuyisela zokubuyisela emuva ukubuyela kwakho Bram mfethu ekuthandele zazinqalizana sekuzoba lula lokucabanga ama-drugs yabona nto usathana phela Bram uthola intombi mhlawumbe naye iyayiphuzela isidakwa sentombazane mfethu ngithi yabona nto Bram mfethu wena ke ubuyela etshwaleni uzobuyela ngotshwala futhi ngithi yabona nto mfethu ngokuthi phela usucabanga nawe le mpilo leyana Bram mfethu yayikujabulisa because akusithi naso kusijabulisa utshwala yabona injabulo yethu abanye bethi ithola kwama-drugs so na ugcina ucabanga nawe into yayikujabulisa nawe like uyabona nto usabhema ngangibhema ishandisi othi ngizwa and yabona-ke Bram-ke uma wayekiwunga awuvaleki yonto esicefeke leyo-ke mfethu uma wayekiwunga Bram uba nemali mfethu so loo nto leyo Bram mfethu iyasilimaza kakhulu ngobani mfethu Bram mfethu then Bram mfethu ngingacabanga ukwenza into ebalulekile yabo loo nto then ngicabanga nje Bram mfethu ukwenza nje into ebhedayo that's why umuntu ngathi me seyiyekiwunga imali ngathi uqhelelana kancane nayo engathi ngaphathi izinto ey'ngamavoucher engaphathi imali like hard cash and futhi Bram angahlali phansi ngoba Bram mfethu uzobhoreka yabo angahlali nje endlini Bram ayekiwunga mase ehlala endlini kumele Bram athi angathola umsebenzi ozomfaka ekuseni ngo7 noma ngo6 abuye ntambama ngo7 ubekile yala Bram mfethu alala aphinda avuka kusasa futhi Bram mfethu athi mangi emsebenzini nathi make no
mntanami uyakhona emsebenzini nginamanga-ke wena and futhi yabona umuntu maseyekile ungamahamba Bram Professor Bram kusuke ngasasiwena kumele uzwe ngaye yabo sekusomele kubo yena ozwa ngawo ngoba Bram wethu uba na wonke amaqhinga Bram wethu ukuthi akugoqe iphara Bram wethu once a para Bram wethu always a para ngisho kuthiwa seliyekile wonke but like liba nawo la manga lawo yana wethu Bram wethu enza yabona nto Bram wethu yasala insila iJerusalem isiza lapho-ke Bram-ke wethu Bram igeze lensila lena Bram wethu engithi yabona nto esalelayo Bram wethu yabona nto Bram wethu iyayidetoxa yenza wethu Bram wethu abayifunda bayimithi labo odokotela hayibo baze bekutshela nje ukuthi wena uNkulunkulu kade kudala ngithi yabona nto akudalanga wathi uyosiza omunye umuntu yes wakudala ngezizathu sokuthi wayazi ngawe so ayikho into yohlula uNkulunkulu ngawe imithi ayisetshenziswa lapha nemikhuhlane yonke lo nonsense le ayisetshenziswa yonke lo nto leyo manje Mnqobi ngoba uthi kunemimoya wawukhuluma mawuthandazelwa wena uma ulele azikho yini izinto ezingamaphupho mhlawumbe oyiphuphayo mhlawumbe ezikwenza nawe ubuka ukuthi mhlawumbe ngempela ikhona inkinga khona yabona na Professor wethu ningi bafama mfuqamba mami and yabona ngoba ngisho bafama ukuthi basho eJerusalem ukuthi uphuma kwami khona Bram wethu ngomngemvumo into zami zizoba wesi yabona ngathi angile phambi ngomnyanga amadimoni yazi Bram nginokuphupha ubaba wami esemanzini olwandle olugcwele igazi egqoke into ezimnyama ezama Bram wethu ukungilanda but mangizama ukumemeza ivoice yakhe Bram wethu ayiphumi yezo kodwa ngiyasondela kuyena kodwa mangisondela kuyena Bram yena uyahlehla ngibilo ngena nje olwandle amanzi alibulokuthi alibulokuthi yabona ngazi yabo ngihlezi nalo but lophupha lonto le mase ngiyakinyeka ke ebusuku mina wethu Bram wethu ubaba wakho washona kanjani uma afuna ukutshela ngaye angazi baba washona kanjani bafama ngasikutshela bafama lonto leyo mina wethu bafo kulandela izinto like ezenzeka before emndenini wami ngingathandi because ngathi abathanda ukukhuluma nangazo yabo mina bethi angi-understand kwayimina bafami ngoba manje bethi abafuni ukungitshela ngempilo yami bethu Bram ukuthi kahle mina ngubani bethu wabani ngiyazi sibongo sami ukuthi ungabani ngiyazi uma uthi washada nobaba wami but like ngifisa ukwazi ukuthi like kwenzakalani sekuthiwa waba nesifo senhliziyo washona hawu sekuphelile kanjalo wabuye emsebenzini e-right nje bethi ngenankinga aqede walokho Bram wethu wabamba isifuba hawu washona yabona kwaqala washona usisi wami owayekelelami thi uNqobile wayemuhle nesidudle singakanani siyelo bone yes after that sekuzalwa mina 1999 washona ubaba wami indlela nginepati ngayo Bram okay asedlule lapho nakho ushaya ngezinyawo ezingamagqekolo ngabe kwenze njani webafo yabona bafo lento kuthiwa Bram wethu ama-drugs bafuna isidambu zesifike kuthiwa crystal meth yini uyayibhema noma uyahlanyisa phela angibhemi bafo wami bethi crystal meth Bram wethu yabo crystal meth Bram bengiyijova yenza Bram wethu uyafona ukuthi uyayibhema into yothola hayi mawuyibhema Bram uyahlanya mawuyijova ukubhema nokujova into eyodwa hayi into ezithuke ngafani Professor umuntu oyibhema ngepipe crystal wethu Bram wethu uyamerela yenza Bram uyakenqeza kodwa umuntu oyibhema ngepipe uvuvukela umzimba yabo lonto so infection yakhona Bram ihlukile mawuyibhema ngepipe uzohlanya showcase yabo lonto kodwa Bram yabona amakhaladi ase-Cape Town wabona engenawo amazinyo ingoba Bram asesedaka kwama-crystal Bram wethu ayahlanya ayana yonke loo nto le ngoba ikwenza ube nenhliziyo encane yenza yabo lonto so Bram this time kuthiwa i-crystal ayikho right bafo ngifisa ukuthi singaba ne-meeting samaphara nje Bram wethu sihambe siyotshela labo meshente laba abantu abadayisa i-crystal abayiyeke crystal sinquma abafethu like 50% kulo nyaka na last year yenza Bram okay siqale ku-last year 50% i-crystal idume last year yenza Bram wethu kodwa Bram wethu average Bram wethu yabantu esebeshonile Bram inqwaba yenza Bram wethu iwungade yafika kodwa Bram yabulala abantu kanje ngoba usuke kuthiwa abafethu bashonile
basebebulawa uCrystal Bram wethu leyanto yakho kubomvu emzimbeni wakho ubomvu Bram wethu then ufike Bram wethu ublock inhliziyo because ublock yonke into ubambe Bram wethu Bram imthambo ukuthi igazi lingaphampi and then Bram wethu umzimba wakho uyavuvukala ube mkhulu ngoba igazi alisakwazi ukugijima kahle emthambweni yabona lonto yiyo into ebuyigcina ebenza and yabona umuntu oshonile Bram wethu owathi beMcrystal yazi bafana ushona manje phela 2 minutes usenukuswe kuna nelifile Bram leyanto ayikho right mfethu ngiyafisa bafuna ngaba khona indlela mhlambe nathi sabantu abahlala emgaqweni ukuthi sivale leyanto leyana izoqeda bafethu ngezwe lethu yabo vele iwunga bafethu ade yafika hayi ukuthi ngiyapromote wena mfethu but iwunga bafethu guys in bafethu ayikazi bawulala abantu kanje iwunga bafethu abantu benza beba maphara yabo kodwa basuke besabantu yabo abanengqondo abacabangayo but leyanto then ikusanganisa ingqondo uhlanye ngabula ngqondo wethu and ingqondo masuyiyekile leyanto ayibuyi into esicefe leyo ngozo mhlambe uyahlanya ngoba kusayibhema and then masuyiyekile masingqondo yabuyi ngisho ukuthi usuyiyekile aqhubeka uhlanye kunengane kuthi umamiti ebihlanye benesilonda la onyaweni isanda kushona lo ngane leyo yabo umamiti ushonile yazo mamiti ngebethu ubebhema naye bebuya yayibona kancane so guys izinto kanjena abafuna ngayithatha kancane ngobani yabona unyawo lami mina ngibona nami ngisovalweni ngobani baningi abafethu abafike bemile bevukala inyawo kanje and then zothengeza after 2 weeks to ushonile but into engithi ngingalahla ithemba ukuthi base bevukela inyawo zo2 ukuthi umuntu asakwazi ukuhamba inyawo ziyashisa ziyabila ziyavutha bhe esimahamba umuntu wethu Bram umbona ukuthi asathanda ukuhamba kwethu ngathi akahlala phansi kwanike kubhlungu iqolo kubhlungu ikhanda kubhlungu indlebe kubhlungu yonke into mayehlala mfethu ukunyakaza kwakhe mfethu yonke into ibhlungu ngisho nangale abamba ngayo professor mfethu sanye izandla lezabamba ngazo livukela amasenda avukala Bram mfethu uvukala ngisho kweTP yonke into awuyizwa imizwa yakho yokuthi usuphiso okuchama njengamanje awuzwa Bram uthi Bram wethu uphiso kuye toilet uzwa Bram wethu sekumanzi uzwa Bram wethu sekumoshakele ukuthi Bram wethu sengenza into ukuthi so lento Bram wethu iyabheda Bram ila igama layo bathi hepatitis izoqeda wethu Bram wethu ngezwe kulonyaka mfethu unyaka osanda ukuqala Bram wethu mhlawumbe sekushona mhlawumbe amaphara mhlawumbe awu 8 9 phela mfethu asizona intuthwane bafethu abantu bayakhala nabantu lapha bathi bashutha beshona njalo abantu bakho umcase mfethu Bram bayashona Bram bethu osikhotheni babulawa into eyodwa ukuba nakusiso osikhotheni abashonayo basuke bevuvukele bonke ngiyala manje ukuthi umuntu uvukele ngisho ubuso uvukele ngisho indlebe Bram ubomvu sebahambe baze bangelela Bram bethu ngiyabona Bram nasenhlizweni efike bethi buvale bethi Bram bethu indlela Bram bethu ngiyabona Bram bethu iyegazi phela into esiphilisa thina Bram bethu ukugijima igazi emzimbeni womuntu yabona so imithambo yethu Bram bethu miyablockeka ngiyabona ubona kusese bafuma ufaka intambo kanje isikhathi eside ukuze Bram bethu uyavukala ngoba igazi sokulibambile ngithi so cabanga ubomvu ngeBram wona ufika wona Bram wethu awufika unubambe igazi la ngithi yabo ubamba yonke le ndawo le yabo lonto so kusuke sekubusa ubomvu emzimbeni wakho yabo okay ngoba uvuvukele inyawo wena laba bajova lento ekuthiwa ivosho kwenzakala ngifuna ukubuka ukuthi ungakanani umonakalo owenziwa yivosho kumuntu uma wena ujova inyawo ziba nje how much more kumuntu ojova la yo engakusho professor mina bafana mfuqa mamanga ukuthi mawujova umqala you must make sure ukuthi awuyenzi imistake bro because inkinga ngeke ibe khona mawusawuthola umthambo but if you miss the vein emqaleni professor wethu yazi kunomunye umlungu bethu Bram bethu hawo manje Bram bethu Bram ubuso usezaciso komdlwane esibo bethu Bram ubudane uvukala umngabo umqala yes uvukala yabona inyama le yabona lemqaleni ya
umuntu pheze Bram wethu uyafutheka njengebhelundi umuntu ubone inyama eningi kanje la emqaleni uyafutheka njengebhelundi umngako umqala yazi umngako umqala wethu ugcwala ubomvu yazi mfethu uyaphila mfethu uNkulunkulu mayesathanda but abaningi abasurvive Bram so i-risk yokujova emqaleni bafethu iningi kakhulu sebeze baba nodokotela ngaphansi kwe-bridge eMaskandi wambona udokotela eyiphara baze bapromothiwe inkosi yami kuthiwa labo dokotela abajova nayo wambona udokotela eyiphara udokotela wazi ukuthi mina sesibhedlela mina with-Bram phethu wakhohlwa ukufundela with-Bram i-docting with-Bram phethu esamncane wazuzoba udokotela la eMaskandi udokotela wakhona uyiferanja wesikhotela udokotela with-Bram mangcola lona ukuthi udokotela ngiyawushaya mina umthambo Bram ngiyawushaya umthambo ukuthi yakushweba umuntu la Bram phethu sorry bafowami sorry yazi ungibhemisa isonto lonke-ke ayona indlela akhokha ngayo lo dokotela lo dokotela onjani Bram uhola ngey'pontshi yini lena leyo Bram wethu bagoqene ngento engekho ngamanga Bram wethu bathi bawodokotela bona ebanyanyisani with-Bram wethu yenza Bram wethu heyi bungababona Bram wethu Bram bahamba nangey'nyawo bethi bangcolile Bram abaphumishe eMaskandi-ke labana-ke with-Bram isho impilo yala eminyanga abasayazi ile bayitimtim ngayo labo dokotela laba wethu sinodokotela sazibahamba ngamajipu yabona alihlamba zodokotela lesayicele lapha eMaskandi bagoqile abafethu kodwa ziyabajova mfana yeso ngeke ngitshele ukuthi uma udokotela wazukujova nje wena kuphela yabona udokotela ayivasithi wena ukuthi ufunda ukujova kuphela umthambo wena nje ufundela nje wena i-vein injecting vein on nothing else injecting vein hayi bo udlala kahle kusidakelwa basidakela ngempela awusungayidokotela hayi bo with-Bram learning for uthi uhambile waya esibhedlela bafike bangayithola imthambo kuwena yini ungafikanga nodokotela wakho waseMaskandi yabona-ke iyona-ke into engangimtshela yona lowa dokotela lwana ngathi doctor wena ngiyakubona udokotela but sometimes sike nathi phela mfethu yabo siyibona sithwempu kakhulu yabona kunani ngoba thina some experience letha lana i-drip mina ngiwushaya umthambo dokotela wazoshaya phi anoshaya la emqaleni drip uzama ngomqala no I cannot let you do that ngathi okay letha lana ushaya la emathangeni wathi I don't trust you ngathi doctor please trust me awushaya yenza ukuthi umthambo phethe ema ngoshaya dokotela yabona lento lokuthi engeke bazothina udokotela bethu mayebebona le patient lena bethi mina kambe i-drip la lo dokotela umfaka kanjani umuntu i-drip la ngoba phela umuntu i-drip ufaka ezandleni but no I cannot do this India I can't do this I can't doctor you can see I found the vein hayibo bashizilana befuna ukuthi umthambo more than 2 hours bethi ngidla uphuthu ababoni ngiyiphara cabanga mfethu bethi mele kudla uphuthu kakhulu wena awugezile ngangigezile ngiclean professor ngabonanga musinawana cabanga with-Bram phela ngibheka ngilale ekhaya ngalelo suku Bram mfethu gogo mfethu ekuseni wangikhipha impahla zami yabonga ngaclean nje Bram mfethu yabonga right mama ngageza ebusuku phela yabonga umanje nofika ekuseni ngimuhle nje mfethu yabonga wena ubatshela ukuthi une experience lento okhuluma ngayo plus ngangashaya ngisho no arrest nganginayo into yokubhema ngithi yabona nto ngangiyimina nje Bram mfethu umnqoba ikhumana hayi ngangibhocobene so nje ngangi-active Bram mfethu ngibona yonke into eyenzakalayo yabo kuba ngibhocobela ngeke ngiyenze yonke la nto la ngilokutshela ukuthi letha la ngifake umntwana kodwa ngoba ngi-active ngathi ngifuna ukubakhombisa labo ukuthi lento abayikho yena Bram hayi ngayisha Professor Bram but hey it's coming in for real but no but I can't what the doctors are gonna say put in the drip bahamba ngencwadi wena uhamba nge-experience uhamba nge-practical Bram phethu hayibo ukuthi Bram phethu ushaya phethu ilona i-drip la ezandleni ayisekho nje asiyitholi so no go stay at home for 1 week ngiyajitela ihlama lezi zangijwayele ngizohlala ekhaya isonto longiqaleke mina Bram ngihlele ekhaya Bram isonto lonke umezazi ibhemeni bomele wabuza ukuthi ibhemeni hayibo ngabe ngadikila ekhaya ngahamba Bram phethu ngadikila ekhaya ngahamba ngathi ayingeke ayikho lento le hayibo ngoba yahlupha mfethu uyabheda umuntu umfana nje omncane obhedayo umfana omncane obhedayo kodwa ngendlela e-right professor yabo hayi mele uzame ukubuyela ekhaya ekhaya bafowami okay ngicela sikhulume like okay sesizoqeda nje bafowami ngicela ukuthi nje kancane ngekhaya yeah bafowami ekhaya ngiyafisa ukuhlala khona yabo
as much as bethi ngimthanda umayini, as much as ngifisa ukusulela inyembezi lezi Bram esesweni bakhe Bram aseyikhalile ngenxa yami. Professor umana kusukela ebuncaneni bami uyazi isifiso sami ngihlezi ngithembisa sona ukuthi ngimakhele umuzi eBhalitho. Yabo umana bethu kuningi ngimfisela kona bethu ukuthi but angazi noma mhlawumbe ngizothi abantu Bram bethu babona ukuthi uma ungithanda kakhulu and then bazama ukuthi besebenze mina just because befuna ukuzisayina ubuhlungu. Umana bethu angilutho ngaphandle kwala muntu lana. La muntu lana bethu Bram bethu ngisasukela manje ngiphinde ngimfonele futhi manje. Sixabane manje ngiphinde ngimfonele manje. Wena kuphela umfana kambe? Mina kuphela umfana. Yabona futhi mina ngimdala. Yabo and bethu ayikho into angizelanga la mzali. Just ezama ukuthi nami ngibe umuntu ongcono. Yabo. So right now bethu kunzima ukuhlala ekhaya Professor ngibe ngazi ukuthi ngibhemita kamizwa ngoba lento engibhemayo ngiyayazi. Awukwazi ukuyicontrola. So into I understand umama ukuthi bethu yabo lonto bethu ufuna ukuthi ngiyobekezela ekhaya. Akayazi le drug lelinzima kanje. Izongixabanisa mo. Ngingahlala kanjani emgaqweni for 4 years ngibe ngazi ukuthi bethu ngiyakwazi ukucontrola lento le. Mabla ngabe ngifike ekseni, ngabe ngifike ebusuku ekhaya, ngihambele ekseni ngiye eThekwini. Ngifike ebusuku ngihambele ekseni kube ngiyazi ukuthi Bram angiqalekeni. Ngishiya ngimoshile. Uyakwazi naye lokho. Sengamtshontshela kakhulu ekhaya, ngamtshontshela kakhulu. Ntazi kahle ngamhlophe leso angithanda ukwenzela like lamaphutha lawo sengawenza angifuni uphinde ngiwenze anele ngibe sengafunda kuona but into like I meant to my ube like afuna abuye ngafuna ukunderstand but ngiyazama moment to understand yabo imanje ngicasukela mfethu afuna ukunika bethu Bram bethu uRamaphosa wami ngoba ngakhonqa ingqondo yomuntu oseyidakamizweni kuthiwa ebusuku usukela lecabanga ukuthi uzovuka bhemeni. Thiwa ingqondo yakhe ayifani neyomuntu othi mayelala abuyekeze obekwenzeka osukwini. Uma futhi evuka ekseni usuke ecabanga ukuthi abhemeni. Uma nayo into yokubhema ekseni usuke ecabanga ukuthi abhemeni elandelayo uzobhema. Awusichazela ingqondo yomuntu osesidakamizweni. Yabona Bram iphara lesiphukuphuku Bram. Iphara ni Bram bethu lesitimtimu lesiphukuphuku alinangqondo. Iphara Bram lingaphathi 1000 manje kodwa lizodla igwinya. Iphara Bram bethu engqondweni yalo bethu Bram kuduma izinto Bram bethu ezuthu ukuphanta nokubhema. Iphara alinawo amaplan aserious empilweni ngobani Bram bethu ayikho into ayibona ibalekile empilweni yabo njengamanje ngenxa yama drugs ngoba Bram bethu ngisho kuthiwa Professor bethu Bram bethu ngiliphethe 1000 but still kunokuthi ngiyorelaxa ecinema ngiyobukela imovie yabona kuleli 1000 leli ngithi nje ukuchilisa ingqondo ngeke ngikwenze lokho. Ngizofuna mina ukuthi ngicabanga ukuthi makuphela leli 1000 leli yini enye into engizoyenza ngizothola leli 1000 leli. Yazi Professor bethu into ebalekile ngeke uyicabange makusayi 1000. Yazi ukuthi Bram sekusela 200. Mazoqala ukhalela ama yogurt. Qala ucabanga ukuthi iskipper nginaso. Qala ucabanga ukuthi anginakho. Uthi masusuthi ayibona sayibwazi ngempela izinto ezikuthi anginazo ayibu. Izinto eziningi ngiyithenganga indaba ngingathenganga vele mina bethu. Mase uyaqala uyayigoqa yeke lapho yeke ukuthi avele sizayithola vele enye imali. Sizayithola vele enye imali. Mase uyajotsha mase uyabanja. Mase uyabulala abantu ngesicathulo. Ubulala abantu ngenduku Bram ngoba abantu sebakhathela abantu ithina banami. Hayibo ngibone nje ngicela imali Bram fethu. Professor abantu bakhathela amaphara Bram abantu bahlumezeka Bram fethu. Usizwa abantu ukuthi hello my love uyakhipha ipaper spray kunokuthi athi hello hello sombona ukuthi yabona Bram emhlabeni asisathembekile Professor Bram bethu iphara Bram seliyintsha nje isikhotheni nami bethu ngoba Bram bethu amaphara Bram sebahlumeze kakhulu abantu so nje Bram bethu iphara bethu ingqondo yalo Bram bethu ayikho Bram ayisebenzi iphara line brain damage iphara bethu umuntu Bram ungacabanga because ayikho umuntu osile ekhanda Bram unengqondo ongadulisa emgqomeni abhekane nento okudla njengentsha ajike futhi Bram bethu angabi nayo intombi angabi nendaba yabo mina Bram angiyona iphara mina Bram bethu yabo ngusinawana mina Bram bethu ngoba mina mangibona ex yami Bram angithanana nayo ngiyafohloza
Ngisasho into yami izothina mamazi mangibona nginje. Kunosinawana oyakuyena. Hayibo azomcela imali Bram umuntu abekhiyana naye. Sibinde singangasithatha mina ngeke ngikwazi Bram Phethu. Cela exam bengikhiya beBram Phethu ukuthi ngiphe bethi imali Phethu. Hayibo ngathi ngashona amahloni professor bekathi ngitshela kuma ngitshela ngithenga inyama uthuna ekhaladi. Ngabe yavela naqhamuka ingqweba Bram Phethu. Ifica ngithu semgqomeni ibhana nesigubhu sokuthela idrink. Ibeza ngithu khala bethi inyembezi beBram Phethu. Ngishaya la dum. Ethi yanginika uthi uclip impama Bram Phethu. Ngizothenga ngishiya kanjalo nje empilweni yakhe beBram ngathatha umntombi baya ngathenga ngishiya kanjalo beBram Phethu. Sengidunisela emgqomeni manje emathekini mina beBram Phethu. Yini beBram Phethu ufanqa ikhaladi ndoda ibrain osikuthi ngambethu. Ngitshela mina Prophet. Elangana. Ithi kusakazela nempama. Hayibo. Ayingitshela ngagcina ngiyafuna kwehlinyembezi elilodwa kuyona la. Yabona. Hayibo futhi ngafika ngiqhweba. Yazi bathatha umqobi. Uthi bitch. Yabona. Hanga. Hayibo. Ngizalana. Sibekhipha uthi clip ngabe kwehlinyembezi la ebufiber ethini lami. Yabihamba. Nami bethu nganga. Basala show into yakho. Ngisho into amacha phela singabuka phela no clip phela bethi awubhebe sewumana xole sesengiyena no clip bethi yabona one time ngabona ukuthi kodwa ngathi sengibhema ngacabanga ngathi bethu ngayibona inhliziyo wabhema umthandana nayo cabanga beBram Phethu lengane lesahlukanisa ngathini sahlukanisa ukuthi angisengiqedile yabo like uma wabuyela emawodi because ngathana nayo sihlala hello in your face yabo lo so like sahlukana ngaleyo ndlela le because asifunda ngisho soba u2 so ngaphuma ngithosigele leso ngoba ngasuspendwa ngoba ngabanjwa amacamera ngiqabula intombazane indi nakhona lo athisho omkhulu ngiyacabanga wayelifuna lelandiya lami ngoba Bram Phethu sasimuncana Bram Phethu sasimuncana so sabanjwa amacamera soba u2 but ngoba mina kuphela ngasuspend uma lonto leyo wahamba ilwela isigele so abakwazanga Bram ukuthi beqhubeke bengithatha uma wavdena wabakhomba wathi why ni suspend ingane yami because akubona like icamera ayisho ukuthi uyayiforce lengane le ukuthi yabo lo Bram uthi ayimunci bayamuncana kuba bayajola yabo lo Bram but why like kuyona ngane yami kuphela ekuyona any suspender it's because yomzulu yabo gcina ekhuluma izinto ezimbi umana yabo should yabo gcina inyanya uma gcina nje ngikhipha leso skele leso yabo so zahlwana ngaleyo ndlela like ngasengilindele ngane for 4 years Professor Phethu yes 4 years ngithana 1918 Bram Phethu virgin Bram yazi 21 yathi hayi baby I'm ready yazi Bram Phethu ngathi ngithatha intombi bayo Bram Phethu kwaphela mhlambe 2 months 3 months kwenzela accident le so manje noma ngibona Bram Phethu isiphatha inhliziyo ebuhlungu ukuthi mina Bram ngathi intombi bayo njengashiya kanjalo after sengibekezelele for iminyaka emingaka yabo so yena isingayibunga ngendlela ukuthi Bram Phethu yabo ngaba nenkinga ayisibuka ukuthi yena mhlawumbe mina ngadlala ngayo yabo lonto Phethu amakhaladi yawazi abuya phambanela ingqondo yabo lonto Phethu so Bram Phethu ngithandayo Bram yakulinda waphuma emgqonyeni bo Bram ngilinda Bram Phethu yabo lapha mhlawumbe ayisafuna ukubuka ukuthi uwe ngempela ma yayisikalile le mpama lana Bram Phethu yangiqhweba yela Bram Phethu awunampela ngirelaxile phela Phethu awukahle ukuthi awade ngamgcina ubaby Phethu ngithetha mshaya mhlawumbe nomihaki ukuthi fanga hayibo Phethu didizela yabo lonto ngizama ukucasuka Phethu hayi kodwa khipha uthi clip ephayetheni yabo lonto ebehlinyembezi Phethu fiber etheni walibona icala lakho engaliboni icala emanye cabanga uyakuyena imboni yami emanye lo clip usephaketheni cabanga imeshene ngicabanga imaskandi ke manje ngiyacela ayisoma nangcola baby ngeke ngeke yibo lapho ngithola Bram ngibomele ngisho idrink Bram Phethu ngibhekana nesikhuphe emgqomeni ngakhohlwa nje ukukhohlela nothi ngibheke isikhuphe emgqomeni Bram Phethu hayi Bram waphela ngisho ukoma hayi ngoba Bram usuphethe imali phela ngisho ukoma Bram ngitshela ukuthi ngoba Phethu uvalelise futhi batwini hayi sibongile futhi uzosivakashela nokuthi guys ngisanthanda bafethu yabo ngingakhohlwa bafethu guys nabantu abasingile osisi abasingile abakhulile abadinga nje umuntu nje bethu nami uzobaphatha kahle ngikhona guys and makhona something guys ngifisa mhlambe guys ungisponsorisha ngayo call professor
sende professor i-gift box professor imali bafethu nifisa ngipha zona bafethu ningiphi imali bafethu ngiphethe yami bafethu ningipha ngamali noma imalini bafethu ngicela ngiphi imali guys yini bafethu angazi nginicela imali bafethu ngiyanithanda kakhulu guys yini ngihlezi nginikhumbula that's why ngihlezi ngibona kakhulu mina futhi la kule show yabona lonto bafethu ngoba ngisengenzela ukuthi ngibone yini ungaduki ngiyabona lonto bafethu so ngiyacela please guys anything enifisa guys ungisendela yona because ingubo zokugqoka nginazo bafethu uyabona sicela ngisponsorisha guys in ngisponsor ngawo ngisiza ngathi umuntu onesipani bafethu esikhona mhlambe guys ngicela ningisizani guys ngikwazi ukuthi nami uphume emgaqweni yabona into ngibe right ngiyacela mfethu ngishawe isipani bafethu ngidinga isponsor ngifuna no-order ama-earphone ngiyanama script socks yabona lonto but imali anginayo bafethu ngicela ningisizani guys yini ngiyanithanda danko nina bedlondlo nophapha ekhanda kamenzi indaba lo muntu omemeza athi yakhalela ukuthi igula likaJamani lichithekile nina bakambhudu ubomvu ushe ngegazi nina bakashishiliza ngedidi kwelimaholo lemhlabeni imbedule nina bento lebande ngodonga kwela kuthi kabheka uZulu lo khulumayo professor ngingwamkhize ngidabuka phansi kwanongoma esigodini sakabheka umthetho ngasohlangothini la kaMandlakazi mawuqala uba ingxenye yohlelo lethu siyacela ucindezele usubscribe button ucindezele nebell join membership abafisa ukulekelela uhlelo balilekelele ukuze liqhubeke lungeke liphele ngoba uhlelo lenu niyalithanda ludinga isupport yenu ukuze lokho liqhubeke njalo siyabonga ngakho ke mina sengincenga dinqobisi qawash ngibulalandani ngiyabuma ngisho